Igihugu cy'u Burundi twinjiyeho gifite umubare munini w'impunzi zahunze ubutegetsi buriho ubu ngubu. Nta cyazishimisha rero nko kumva hari umuntu uje kuzibwira ko aje kurwanya bwa butegetsi bwatumye zihungira mu bihugu birimo u Rwanda na Uganda. Byazishimisha cyane izo mpunzi z'abarundi aho ziri hirya no hino kuza mu rugamba rwo gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye bafatanyije nayo 23. Si ibyo gusa, hari umutwe wa Red Tabara nawo ufite imigambi nk'iyo. Yewe amakuru avugwa acicikana arahamya ko 23 na Red Tabara habura gatoya ngo mariage ibi. Aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House, ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Hamagara 0788 30 cyangwa 0782 70 Ndabasuhuje kandi ndabifuriza ishya n'ihirwe. Nibisanzwe mwe nshuti zacu mukurikira nkuye mu Rugeyive Official, nibyo tubifuriza nubwo tutabitanga, ariko burya iyo umuntu mwifurije ineza Imana irabyumva. Rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro ngiye kubanamo na Elias Nizeyimana. Kabasanzwe yari umutangazamakuru. Elias afite byinshi araza kutuvunguriraho hangaha. Elias, ni amahoro rakomeye? Ni amahoro masaje do, nawe se? Nanjye meze neza. Ko n'abakunzi ba Nkuye mu Ruge Official meze neza cyane. Cyane rwose. Ubwo rero tugiye kuganira kandi turaganira ku makuru anyuranye abavugwa hano mu karere u Rwanda ruherereyemo, karere k'ibiyaga bigari. AFCM 23 Elia ni umutwe w'abarwanyi, ndavuga M23 iri muri huriro rya AFC, umaze gufata ibice byinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2021 ubwo buburaga umutwe bavuye mu Bugande bahereye za Bunagana, bamaze gufata ibice bitari bikeya. Muri Kivu y'Amajyepfo bagiyeyo bavuga bati rwose twumva gutaka kw'Abanyabukavu kandi dukeneye kubabohora. Baca mu duce tunyuranye, za Minova habanje gufatwa mbere, baramanuka za Mukwinja, uduce tugiye tunyuranye turi ku kiyaga cya Kivu, bagera muri teritwari ya Karehe, hari ikibuga cy'indege cya Kavumu, aho twabonye ko kugifata byoroshye ugereranyije nuko muri Kivu y'Amajyaruguru wenda byagiye bigenda. Ariko hakaba agace kari muri Kivu y'Amajyepfo kitwa Uvira, gafite aho gahuriye n'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugafata navuga ngo byaragoranye, sinzi na nawe bari kubibona, ariko se niba ariko bimeze byaba byaratewe n'iki? Way forward urabona ishobora kubigiye urebye bihari. Nibyo uko bivuga gufata Uvira byarakomeye, ariko reka nze nguhe impamvu nkenye mbona zabiteye ugereranyije nuko 23 yafashije Goma. Yego. Kivu y'Amajyaruguru umurwa mukuru Goma kuwufata byoroheye 23 kubera ko isa nkaho mwaka wa 2013 yahafata ikahava, byagumye mu mutwe wabo barwana ari bo FARDC ko nta mbaraga bafite. Basa nk'abirara. Rero 23 wagira ngo ifata Goma yasanze abantu basinziriye irabatungwa. Yego. Kuko kugeza n'ubu ngubu iyo urebye umujinya uri Kinshasa, uribuka imyigaragambyo yakurikiyeho, uribuka amagambo yavuzwe n'abaminisitiri bose. Yego. Kugeza no kuri minisitiri hari ushinzwe ibintu bijyanye no gutwarana abantu n'ibintu.
yego minisitiri ubundi utagakwiye kuba afite ahuriye cyane n'intambara n'iki kuko ni ikintu cyabagoye kucyakira kuko ntabwo bari bakiteze. M23 igoma hari ingabo zishyigikiye ariho zikambitse, yego n'ubu turagerana za Uvira na Bukavu barahari bimukiyeyo, ariko kirya gihe barwana bose niho bari bari. Yego ingabo za Afurika y'Epfo ziba muri MONUSCO zari zihari, iza Afurika y'Epfo ziba muri SAMIL DRC ya gahunda ya SADC yo kujya gutabara zari zihari, yego iza Tanzania zari zihari, iza Malawi zari zihari. Ibyo bisirikare byombi bitatu ndondoye byo ku mugabane wa Afurika ni bisirikare nabyo bitoroshye. Tanzania, Malawi, Afurika y'Epfo, abo bose bari ku rugamba. Ukongeraho urubyiruko rwitwa Wazalendo, aba bashingiwe muri Kivu y'Amajyaruguru. N'ubundi bashingwa kubera ko M23 yaratangije intambara muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego Wazalendo ifite ibikoresho nayo yatojwe bya gisirikare. Urubyiruko rwinshi abenshi banitabiraga kuyijyamo kubera ko bavugaga ko bagiye gukora icyo bita ngo defense de la patrie. Yego abo bose ukongeraho n'umusirikare w'umurundi utoroshye. Buriya kimwe mu bikomeza igisirikare Jado, yego nuko igisirikare gihora mu byo nakwita nkari haso ariko iri nyayo yo kurwana. Abarundi baheruka kurwana, ni igisirikare giheruka kurwana, ni igisirikare kigizwe n'inyeshyamba nazo zamaze igihe zirwana n'ubutegetsi kugira ngo zijye ku butegetsi. Bajya no muri peacekeeping missions. Yego muri za Somalia naho urusaso barutoroshye. Yego ni igisirikare navuga kiri active cyangwa cyari active n'ubu kikiriyo. Ariko nabo bakubwira ko ngo buriya muri DNA yabo mu maraso yabo nabo ni indwanyi. Uko mu Rwanda tugira DNA y'uburwanyi n'abarundi barabugira. Ibyo bisirikare byombi rero ukongeraho n'icya FARDC kiri mu myanya y'imbere muri Afurika mu kugira ibikoresho byinshi no mu kugira umubare munini w'abasirikare. Abo bose bari bari Igoma, kapitale ya Kivu y'Amajyaruguru. Bakurwa za Sake, barazanwa bagezwa Goma, bashiduka M23 bifashe umujyi wa Goma. Bashiduka bamwe banahamagawe bati muze muri stade mu manike amaboko tubabari. Yego Bashiduka bamwe hari abahunze n'ubu bakiri mu Rwanda ntaramenye uko bizabagendekera. Abafardes bahungiye mu Rwanda. Yego bakwira imishwaro, ubwo ntabwo mvuza abasibwe abapfiriye ku rugamba. Mu kuvuga ngo gufata Goma, ngiye mbibona ko ibyo bisirikare byombi narondoye byari byishyize hamwe, byari byarakerensheje imbaraga za M23. Kandi M23 ya 2024 butuvuga ntabwo ari yo muri 2013 igihe yigira umugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ikawusubiza. Yego M23 yaraje irarwana, izo ngabo zose zijya ku kibuga cy'indege hejuru zikaza zirasaho, irazamuka mu Ngoma irahabakura, igera hibakura no ku kibuga cy'indege cya Goma, ifata n'ibitwaro byinshi cyane. Abo bantu rero isomo bakuye Igoma yeko ari ryo riri kubafasha kuba bagifite tumwe mu duce turi muri Kivu y'Amajyepfo. Yego ubwo niho mise ngana. Kuko umurava bavanye Igoma bagakomeza bagafata utundi duce baturondoye bakageraho bafatana n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, nacyo cyari kibabangamiye kuko bagombaga kubanza kunetraliza ahantu uwo barwana yajya kura imbaraga zituma aza kubarwana. Muriho rero harimo n'icyo kibuga cy'indege ndetse n'indi mihanda mikuru. Kavumu yaraboroheye, Bukavu iyo nta n'imirwano yabaye. Yego kwari ukwitambukira, wagira ngo Ivanjiri Musenyeri wa Bukavu izina ntise rigenda yabwirije bararyumvise. Kuko yarababwiye ngo mutubabarire hano nta mirwano igihabera, muzaze nk'abitambukira. FARDC n'umurundi bari Bukavu baragiye n'amaguru barihungira. Yo 23 nayo iraza itambuka.
ikajya ihura na twa resistance dutoya cyane twaba bandi badashaka kuva mu mujyi bari barigaruriye basahura bategeka ibihakorerwa bakomeje kuresista ariko igenda ikirininga ibakura mu nzira. ahubwo iriya nguciye mu ijambo gato urahita ukomerezaho Kivu y'amajyepfo uduce tuyirimo by'umwihariko iyo teritwari ya Karehe hari ikibuga cyangwa hari ikibuga cy'indege bavuga ko kibangamye cyane mu gukoreshwa mu kubangamira abasivili aribo M23 ivuga cyangwa tunabona ko irengera. Bwa mbere yanditse itangazo M23 ivuga iti nta intention ntabwo dushaka twebwe gufata Bukavu nta nubwo tugerega tugambirira gufata uduci kunze kubivuga ahubwo biba ngombwa ko tujya gutabara mu gihe twatewe cyangwa tukidefanda tukirukanka n'umwanzi tukamugeza hariya bikangombwa ko dukomeza kuhasekiriza. M23 mu gufata ibice by'ingenzi muri Kivu y'amajyaruguru ndetse habaye resistance ikomeye bibanje kwigora. Kivu y'amajyepfo kuki nawe ubwawe urabyivugira kandi twarabibonye twabakurikira ntabwo byagoranye nyine nkuko byagoranye muri Kivu y'amajyaruguru. Byaba byaratewe n'iki kutagorana nkuko byagoranye muri Kivu y'amajyaruguru? No kubera ko wenda M23 batatekerezaga ko ifite gahunda yo kujya muri Kivu y'amajyepfo ubona ari ukubera iki? Urumva impamvu nibyo naringezeho isomo bakuye muri Kivu y'amajyaruguru ndavuga Afrika y'Epfo Afrika y'Epfo reka mbenyiretse kuko yo isa nkaho ivuga ko ikiri mu kigo cya gisirikare ariko hari andi makuru yuko hari indege zayo zakomeje gusuka abasirikare za Lubumbashi kandi aho bagombaga kuza ni muri Kivu y'amajyepfo. Reka mvuge ingabo z'u Burundi n'iza Kongo FARDC. Yego. Na wazarendo burya muri Kivu y'amajyepfo bariyo bake cyane. Bake cyane. Impamvu mbona gufata Kivu y'amajyepfo birimo bitinda icyo kimwaro icyo gisebo bakuye muri Kivu y'amajyaruguru hafatwa Goma cyatumye bajya kwisuganyiriza muri Kivu y'amajyepfo. Kuko uribuka ko M23 ikimara gufata Goma ahantu yabanje gufunga uretse ikibuga cy'indege yanafunze inzira z'amazi kuko yari bizi neza ko ariho bari bukomereza urugamba kandi inzira bari bukoreshe niyo guca mu Kivu. Ariko ibyo ntibyabujije ko hari abari bamaze kugerayo already hari nabandi benshi baturutse mu Burundi ingabo z'u Burundi. Yego. Amakuru avuga ko ubu ngubu zibarirwa mu 12,000 ni ingabo nyinshi cyane. Ahubwo njye nibaza niba iyo mibare ariyo i Burundi hasigayeyo iki igihugu kirinzwe nande. Nibyo kwibaza. Niba waba ufite ingabo 12,000 mu kindi gihugu. Iwawe haba hasigaye abangana. Ibyo nibyo kwibaza ariko nabyo bikansunikira kukwemera koko hari ingabo nyinshi z'abarundi kuko M23 ntabwo iratangaza gufata Kivu y'amajyepfo ku mugaragaro cyane cyane umujyi witwa Uvira warabananiye pe nubwo bariyo hari yerema za 23 n'urugamba ruraba ariko ntabwo baratangaza ko bahafashe kubera ko ingabo z'u Burundi zirimo nazo zirarwana menya nazo zarashyizeho ingamba z'ubwirinzi zazo kuko Uvira hari imipaka irenze 3 ifasha kwinjira i Burundi mu buryo bworoshye cyane buzwi cyane witwa Kavimvira. Noneho ntunahinjire gusa ukaba wahita unagera mu murwa mukuru byoroshye Bujumbura bitagutwaye igihe cy'isaha ukoresha imodoka. Urumva aho ni ahantu hafi cyane. Hafi. Ni intambara yegereye u Burundi ku buryo u Burundi bwashyizeho ingamba zikaze zo kurwana kugira ngo iyo ntambara itinjira mu Burundi. Nicyo kiri gutuma Uvira idafatwa. Yego. Niyo resistance ihari. Niba ariyo resistance ihari rero igahuzwa cyangwa ukayihuza cyane n'igihugu cy'u Burundi kiri hakurya ho gatoya Bujumbura yahoze ari capitale ariko ubu ngubu ni capitale économique niba nibuka neza haracyari ibikorwa remezo haracyari ibindi kugira iyo resistance kw'igihugu cy'u Burundi
bihuje no kuba Uvira biri kugorana kuba yafatwa kandi ari igice cy'ingenzi cyane kuri M23 biraza gutuma M23 ishobora kwitwara ite mu gihe cyaba ari icyavuba ahangaha cyangwa se n'ikizaza mu minsi y'amezi ari imbere muri kara gace ka Uvira cyangwa se yenda no ku Burundi. No kuvuga ngo M23 idafite Uvira nta kintu ifite. Icyo cy'abantu bakimenye kuba iri muri Bukavu ariko idafite Uvira kuko Uvira ni ahantu hari strategique cyane. Yego. Icyambu cya kabiri mu bunini muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiba Uvira. Ibicuruzwa bya rimanta umujyi wa Bukavu yewe hari nibiva Bukavu bijya mu tundi duce hariya ni centre y'ubwo bucuruzi bukorwa. Yego. Ibyo reka vuga ibyo biri byonyine. Igikomeye rero kurusha ibindi ni ukuba Uvira ariho imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi iri. Nizo ngabo bavuga zinjiye z'u Burundi niho zinjiye. Ugatumba. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe cyose M23 yaba idafite total control cyangwa se idafite kurinda cyangwa se kugenzura ku kigero cy'ijana ku ijana umujyi wa Uvira ntabwo yaba yizeye ko ifite Kivu y'Amajyepfo kandi intego ya M23 ni ugufata Kivu y'Amajyepfo yose. Kubera ko kutagira Uvira biratuma menace ituruka mu Burundi ikomeza kwiyongera. Yego. Iyo menace ituruka mu Burundi nta nubwo ari ingabo z'u Burundi gusa. N'ingabo za Kongo zitabasha guca mu mazi ikiyaga cya Kivu. Zitabasha guca mu kirere kubera ko ikibuga cy'indege cya Kavumu gifunze. Cyafunzwe no 2023. Yaba n'iza Afurika y'Epfo bigaragara ko zifite gahunda yo gufasha leta ya Tshisekedi kurwana na 2023. Abo bose byaborohera kujya bagira access kuri Kivu y'Amajyepfo kubera ko 2023 idakontorora Uvira. No kuvuga ngo rero uriya mujyi niwo mujyi w'isibaniro ubungubu. Ubundi twari abakora n'ama prediction twaravuga tuti Bukavu yabaye tombe turagora ijambo tumbe. Yego. Na Uvira bientôt irabatombe. Ariko Uvira byarananiye. Kubera iyo mpamvu Uburundi burikanga ko M23 niramuka ifashe hariya birorohera M23 kuba yanakomeza mu Burundi kubera ko hari ibyikango by'uko imbaraga ziza kwirwanya zituruka mu Burundi. C'est possible birashoboka M23 ishobora kuvuga gutya rwose kavuga iti no mu Burundi turabona dukwiye kujya kuri iyo bwabaga. Hari inzitwazo nyinshi zatuma ijyayo. Ubu i Burundi abantu bo mu bwoko bw'abatutsi M23 irwanira bamerewe nabi. Barimo barafatwa amakuru yasakaye mwarayumvise misi yashize ko amakamyo arabapakira akabajyana ahantu hatazwe. Birashoboka ko baba baranishwe. Birashoboka ko baba bafungiye ahantu bafashwe nabi. Yego. Biranashoboka nyine ko bakorerwa ibindi bikorwa bitari byiza. Ibyo byose byatuma M23 ivuga ngo reka dukurikire umwanzi. Rego ubu ngubu M23 umwanzi wayo ntabwo ari ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa. Umwanzi wa M23 ni n'ingabo z'u Burundi. Yego. Kuko u Burundi officiellement buri mu rugamba na M23. Kubakurikira rero yewe nkubwire n'ikindi icyashimishe M23 nuko ubutegetsi buriho mu Burundi ubu ngubu bwaba atari bwo buri. Hajyaho ubundi butegetsi bwabasha kubumva. Niba M23 ifite umugambi wo kugumana zira ntara mu gihe kirekire yewe bamwe bakanavuga shobora no kuzahagera Repubulika, ntabwo Repubulika nayo yabituje ituranye n'umuturanyi witwa Umurundi uko ameze uko nguko. Yego. Iyo Repubulika yatuza ifite umuturanyi w'Umurundi babyumva kimwe. Banagize uruhare mu kumushyiraho. Kugira uruhare mu kumushyiraho rero nuko banza gukuraho uriho.
wivugiye ku mugaragaro ko ashyigikiye urugamba perezida wa Kongo arimo rwo kurwanya M23. Urumva ni abafatanyabikorwa badashimishije AFC M23. Bakuraho rwose numva ndetse nsanga ndetse mbona yaba ariyo solution yatuma M23 yicara igatuza muri Kivu y'Amajyepfo. Kandi ishobora kubona soutien, ishobora kubona ubufasha iramutse na decise cyangwa se ifasha umwanzuro kuri ibyo ngibyo, ishobora kubona ubufasha buryo bumwe cyangwa ubundi. Yabubona bwinshi kubera ko ubwo icyo gihugu cy'u Burundi twinjiyeho gifite umubare munini w'impunzi zahunze ubutegetsi buriho ubu ngubu. Nta cyazishimisha rero nko kumva hari umuntu uje kuzibwira ko aje kurwanya bwa butegetsi bwatumye zihungira mu bihugu birimo u Rwanda na Uganda. Byazishimisha cyane izo mpunzi z'abarundi aho ziri hirya no hino kuza mu rugamba rwo gukuraho perezida Evariste Ndayishimiye bafatanyije nayo 23. Si ibyo gusa, hari umutwe wa Red Tabara nawo ufite imigambi nk'iyo. Yewe amakuru avugwa acicikana arahamya ko 23 na Red Tabara habura gatoya ngo mariage ibi. Ejo bundi twabaze twumva indi mitwe ibiri nayo yatangaje ko ifite gahunda yo guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. Imitwe yatangajwe ku mugaragaro. FBR abarundi. FBR abarundi wahurije hamwe imitwe ibiri nako itatu yose hamwe iba itatu nyine, nyuma biyita FBR abarundi, Front Burundais de Libération peut-être niba nibuka neza, n'abandi ntibuka nabo bavuze bati twaravuze twararushye East African Union, East African Community twarabandikiye mwatu liyesi ni muri ya mvugo y'ubu ngubu mwaratwihoreye none tugiye gufata umwanzuro wo kurwana. Abo bose rero igihe cyose mu 23 yaba ikomeje, abo bose bari mu bayiha support. Ishobora no kuba atariyo yakomeza noneho nabyo tubigarura. Wenda M23 ikavuga iti singe urose nkiranuka na leta ya Kongo Kinshasa nge no kwiteranya n'inde leta y'u Burundi. Reka ntera inkunga iyo mitwe waruvuze yindi yavutse aba ariyo ijya kurwana na bene wa. Kuko M23 irimo irarwana na Kongo Kinshasa kubera ko nabo n'abanyekongo bimwe uburenganzira. Ibyo bishobora kuba bifite ishingiro ku rutuko M23 yakwinjira mu Burundi igiye kurwana n'u Burundi. Zaba ari inyeshyamba cyangwa se ingabo z'amahanga zinjiye mu kindi gihugu badafitanye isano. Bishobora no kubicisha muri Red Tabara, muri iyo mitwe yindi ibiri yavutse, bagakuraho iyo threat yatuma ubutegetsi bwabo ibukavu butengama. Indi mpamvu inashoboka rega abarundi bari mu ngabo zazonze cyane M23 burango muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko za Kirorirwe, za Kicanga, za Bihambwe n'ahandi nkango bagiye barwanira rwose ngo bari mu bantu ngo babagoye cyane mbere yo kugira ngo bagire ku ntego yabo bari bafite yo gufata ibice binyuranye byo muri Kivu y'Amajyaruguru notama Goma kugira ngo babohore abaturage baho bavugaga ko bamerewe nabi. Eliya, hari umuryango cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo basohoye itangazo. Hari ukuriye mu buryo bw'agateganyo iryo shami rya UNICEF nditse avuga ko undi yitwa Jean-François Basse avuga ati uburyo guhohotera abana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba niho specifically yavuze byiyongereye biteye inkeke. We yatangiye avuga ko ngo umubare wo guhohotera cyangwa se wa cases zo guhohotera abana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba ngo wikubye gatatu mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ibi arabivuga cyangwa yabitangaje mu gihe ICC umucamanza cyangwa se umushinjacyaha mukuru Karim Kane urukiko mpuzamahanga mpanabyaha
Rwirahe mu Buholandi ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushaka amakuru ibimenyetso z'ibiti n'ibindi uko umuntu yabyita kose by'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urwo rukiko rufata nk'ibyaha. Ibi bya UNICEF bigahurirana n'ibyo ngibyo, biravizande mu mboni zawe ibyo UNICEF ivuga bishobora kuzaherera he? Aho bizaherera ni mu nkiko. Ibyaha byo gufata abana ku ngufu ni ibyaha nabyo bidasaza. Yego, nk'ibyaha by'intambara. UNICEF navuga ko nayo iteyemo mu rwego rwo guca intege M23, ariko ngewe ndabibona mu mujyo wo gutagetinga ba bantu bakunze kuvugwa ko bafasha M23. Ndabibona nkaho ari cyo UNICEF yishakira. Iryo tangazo ryabo urarisoma neza ugasanga n'urupapuro rwateguwe n'umushinjacyaha. Hari umwavoka wose ambwira ati iri nitegura rubanza rwose byo mu rwego rwo hejuru. Baravuga bati mu kwezi kumwe gushize, kuko kwezi kumwe siko kuzuye M23 ifashe Kivu y'Amajyaruguru, ifashe Goma by'umwihariko ni muri za tariki 26 na 7 n'umunani ni 30 gutyo mu kwezi kwa mbere. Niho Goma yafashwe. Ubu rero tuvugana reka tubare kuko kwezi kuzuye cyangwa turi tariki 20 na zirindwi ubu tuvugana turi mu kiganiro. Reka twemere ko habura iminsi 2 nako hari ku kwezi kuzagira 28. Ariko uko kwezi bavuga nyine ni ibyo byaha byikubye inshuro nyinshi. Ni nako kwezi M23 yari mu rugamba rwo gufata Kivu y'Amajyaruguru, iva mu duce dutandukanye iza mpaka igeze Goma. Urumva ibyo byaha byose uwo bashaka kubyegekaho ninde ni M23, kuko ibihugu bifite ukuntu bibaho. Umuntu uyoboye igihugu uri ku gihugu buriya hari ibyaha utamushinja kuko niwe imbere mu gihugu. Ntago wamushinja ko yagiye gufata abana mu mashuri ku ngufu. Umusirikare wa FARDC hari inyeshyamba, ibyo uhita ubikubita ku nyeshyamba. Niyo haba hari umusirikare w'igihugu wafashe umwana bizwe, ariko ibyo ubyegeka ku nyeshyamba kuko nizo nsina ngufi, nizo ibintu byose birundurirwa. Ni ukuvuga ngo rero UNICEF yo ntiyagarukiye naho ngaho, yanavuze ngo uretse gufata aba bana ku ngufu no kubabuza kwiga, kuko hari amashuri n'ubu ngo batarafungurwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko impamvu nini atarafungurwa nuko amashuri yasenywe n'imirwano, abana ntaho kwigira bafite. Ikindi rero gikomeye UNICEF ishyira muri ibyo birego byayo ni ikintu cyo gushyira abana mu gisirikare, abana bato mu gisirikare. Baravuga ngo hari amakamyo n'amakamyo aza ku bigo by'amashuri akajonjoramo abana b'abasore akajyana mu gisirikare. Igisirikare bavuga ntago ari icya FARDC, ni ikinyeshyamba, abandi bakajya kubasambanya. Ibyo ni ibyaha bikomeye cyane, ibyaha by'intambara, ni ibyaha bikomeye cyane ku buryo na M23 ni nko kuvuga bati nubwo wahafasha ariko hari izindi instrument zihari zirimo n'izinkiko muzakomeza kwivurutanaho mu minsi iri imbere. Mbona ibyo bya UNICEF abankurikiye simpakana ko bishoboka, kuko burya ahari intambara hakorerwa ibikorwa byinshi. Ntabwo ndimo ndefanda ko ibyo byaha bikorerwa abana bitakozwe cyangwa se bitanakorwa, ariko buriya inyeshyamba rwose iyo zigiye kurwana nabyo ndabizi ko ziba zariteguye ibirego ibyo ari byo byose by'ubwoko bwose. Ejo bundi noneho uzumva n'ibyo gufata abagore bakuze ku ngufu, n'ibyo gufata abakecuru bakuze ku ngufu. Ejo bundi ushobora kuzabona izo bita fosse commune bashyinguyemo abantu. Ibyo byose ni ibintu witega ahantu habaye intambara. Yego, ntago casualties zishobora kubura, ziba zizakurikiranwa n'inkiko byanze bikunze.
yego. Reka dusoreze n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo Elia dusubireyo niho twanahereye. AFCM 23 nubwo ikigowe reka mvuge ntyo no gufata Uvira makuru abivuga gutyo ariko Bukavu yo barayifite no kuyifata ntibyagoranye ndetse uyu munsi tariki 27 ubwo hababonye iki kiganiro byarenze zo tariki amenye ko twebwe nibwo twagikoze hari inama muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko i Bukavu kimwe nuko byagenze Goma inama bise meeting de l'espérance hano naho hari inama igomba guhuza AFC M23 n'abandi baturage baho ngaho rwose bakaza bagahura ariko ntabwo hari hajya abayobozi nkuko byagenze muri Kivu y'Amajyaruguru bashyizwe na AFC 23 Mukaragace ni mu gihe Jean-Jacques Purusi guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yakiriwe na Perezida Tshisekedi mu biro bye ejo anamuha amabwiriza yuko agomba gukomeza kuyoborera muri Uvira mu gihe ngo bategereje kongera kwisubiza icyicaro cy'intara ari cyo Bukavu twitege kubona hashyirwaho abayobozi hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri Bukavu by'umwihariko nkuko byagenze muri Kivu y'Amajyaruguru Goma biratandukanye impamvu byatinze hariya haracyarimo n'aya mpamvu yuko batarizera kugenzura imipaka yose yego buriya abayobozi muri Kivu y'Amajyaruguru bashyizweho kuko imipaka ihuza uduce 23 yari yafashe n'ibindi bihugu bari bayifite banayigenzura kugenzura urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu byorohera uwo muntu wafasha aho hantu yego iyo kesi ntago ariko bimeze muri Kivu y'Amajyepfo twarimo tuvuga Uvira ahari ibyambo hari n'imipaka hatarafatwa bivuze ngo ntabwo M23 irizera ko igenzura kariya gace 100% cyangwa se wenda 90% kuko n'ubundi Kivu y'Amajyaruguru tuvuga nayo ntabwo bayifite yose yego nkaho guverineri yimukiye harya nihe Somoka kuri Evariste ni Beni ruguru hafi na Ituri ni muri Kivu y'Amajyaruguru ariko ntabwo hafite na 23 ariko naho ntabwo hari strategique cyane nkaho M23 ifite ariko noneho muri Kivu y'Amajyepfo agace ka Uvira kari strategique cyane kuri M23 yego ku buryo kuba itagafite ndacyabibona nka esheki yo kuba na Bukavu bayifite nta nicyo bimaze badafite Uvira yego ni nayo mpamvu gushyiraho abayobozi bitarakunda nkuko byabangutse bafata Kivu y'Amajyaruguru ngira ngo nta n'icyumweru kirenga cyaciyeho bamaze gutangaza ko bayifashe batangaje ko bashyizeho n'abayobozi ariko Bukavu iki si icyumweru cya gatatu twinjiyemo peut-être cya gatatu twinjiyemo bayigenzura ariko ntabwo baratangaza abayobozi ni icyo ngicyo mbona kibikerereje gusa abayobozi bayo barimo Corneille Nanga Bertrand Bisimwa Reho Cadre bo mu ishyaka rya bo muri mwihuriro AFC M23 bose bariyo icyo barimo bakora no gukora situation assessment yego bakashyiraho abayobozi ariko uwo ngo Chirombo ya perezida wa Kongo yabwiye ngo nakomeza ayobore naho arabizi ko ari mayoborera mu buhungiro yego niba mara kumupusa bakamujyana hirya aho icyo gihe nabo bazakiraho ubuyobozi bwabo ariko ubu icyo bakoze 23 yakoze ibintu nabyo na mu gifaransa nakwita autodefense civile ubwayo ariko na administration ishingiye ku baturage ibintu bisa nk'ibyo twigeze kugira inaha bya za Nyumba 10 amakuru mfite nuko ari byo birimo bikora hariya umuturage yasabwe kuba ijisho rya mugenzi we Jado ntanyobore nanjye simuyobora ariko tuyobora uyu muntu ajya rero Jado winjije iki hariya uriya mufuka wawe urimo uriya muntu ninde
wagiye kumwandikisha kwa runaka batubwiye n'ubwo buryo irimo iyoboza ariko ubundi buyobozi navuga buri bugaragara ku buryo n'umuntu aba azi ngo nakenera serivisi azajya kwa runaka kuko niyobora komini n'indi ntabwo M23 irabasha kubushyiraho hariya kubera ko ntabwo iragenzura kari agace ka Uvira mbona aricyo kintu kiri kubatinza. Yego ubanza impamvu igoma byihuse ari uko imipaka ihari ni ibiri ihuza n'u Rwanda rutari menace kuri M23 ariko Burundi bwo ni menace kuri M23 cyane. Igihugu cy'u Burundi gishobora kunyurwamo na Afurika y'Epfo kikanyurwamo n'u Burundi ubwabwo kikanyurwamo n'izindi ngabo za FARDC cyangwa se n'abandi bantu baza gutera ingabo mu bitugu FARDC barimo n'abacanshu. Yego abo bose bafite ikiraka bahawe cyo gukomeza kurwana mu 2023 ahantu habohera guca ni Uvira. Ya reka dusoreze hano kino kiganiro Elia ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Abadukurikiye mwese ndabashimiye.